kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mari Carmen, umay kanto dito'y balay inton Lunes, wan. Apay mare, anya ti adda inton Lunes. Adda ti ipapirmakin ka, Mare. Pagsayaatan ka day mare. Ay, wan Mare! Ay no wow, daytan tinabayag nga ururayak mare. Manungay ti maawat tayo mare. Ay, 3,000 per head. Kunada mo't, Mare. Ito damala dagaws no makapirma tayo. Ay, ti kunada ka agpalista tayo kano. Kalpasan na, ipasak kadakwada ti listaan. Kaurayan tayo laangan, no kaanaw nga i-release da. Sige, umayak inton Lunes mare. Ayabak mailaang ni katugangak. Ay, kauan Mare. Tapno makapirma, May. Sa anak ama pan garden inton bigat lakay. Ibaga kon ana sapsapa ta no ammom. Ay nawaw. Asino nga itikadwak nga agsibaw bakat? Adda karud na patag-alakad ko inton bigat. Anong sampay lang Sa dino ti papanamay ah. Basta adda. Saan ang masapul nga ibagakken ka? Asawa nak, isu arumbeng laang amaamwak. Mapan kami kan ni nanang iti ayan damari delya. Adalaang napatag pagsasaritaan me. Maipapanitian niya. Saludsod ang mga minamin. Basta pagsayaatan Di ka madanagan, tamay ranod kan tumailaang. Ay nawaw. Umay kayo dagasan, nanang. Ay, nawaw. Sa dino ti papananta, Carmen, anak ka. Iti ayan damari delya. Adda permaan tayo, nanang. Ay, nawaw. Ha, anya manunday ta. Pagsayaatan Ay, amang gano iskam mo day ta, anak ka. Relax ka dilaang, nanang. Am-amhok ni Maridelia. Irugi naman ang ta pirma-pirma kasta. Diyo ka di kayat ti mapan, nanang. Diyo kayat ti makaawat iti libre. Ay, sana. Delikado, May. Okay. Adda kada kayo dayta. Basta binagaan kayo, Awan to ti pagbabawyan yaw, ta desisyon yu ti saan ngagpalista. Dito'y ayan munsa mo tinaggapon dagiti tattao na salaw ko di ta kalsada, mare. Ay, dito yung agpay sumare. Imay da nagparista. Adung mo gayam tinagpalista kan ka, mare. Ay, talaga nga aduda, Mare. Kita, napuno, ti mano a papel dito, Muto'y nga rudan talistaan. Ta isurat ko matinagan ko, mare. ti katugangan, May. Kunak man no itugot mo, tap ng palista, May. Di magasak itay iti ayanda. Di na magkayat, mare. Ay, nawaw. Sayang, May. Anya nga rod ti maaramidan tayo no di da kayat. Basol dameten, Anya nga tano, ilistamlatan tinagan na, Mare. Ay nawaw. Mabalintikas jay, mare. Wan, ilistam. Taintun kwan, si kanto ti mangala iti parakin kwa na. Kabisadong ka di ti pirma na, Mare. Ay uwan, mare. Nalakalaang mo ti pirma ni katuganga. Ay alang garod, Mare. Ilistamon tinagan nyo. No, adapay ti amamom, inayon mulatan. Si kantulangon ti mangalay ti para kadakwada. Anya manunday ta ipapapirmam si Cadelia. Listaan, dagiti makaawat, tatang. Makaawat. Listaan, dagiti makaawat iti pagsayaatan. Asino ti mangtad iti pagsayaatan aya? Basta adda ka numut, tatang. Iso ti imbaga jay nakasarita. Ay kita
Amang ano pa ka isang makamatan dayta. Ay, apo, relax kayo kadila ang tatang. Sigurado ka kaday, ang mapagtalkan tinakasaritam. Saan ang nasaya at basta agpapirma kayo lata. Anyat ang muyaw. Ang mga nusaranda iti kalukwan dang iti pirmaan yaw. Dayta man ti ibagbagak tatang negatibo man na dagusan ti adda iti panunot yun. Umayak man makikape, nanang. Ay, awan ado ti kape iti termaw sa nakaw. Agyaman ak nanang. Naimas ti kapeyo kay. Ayun gayam. Di magas ka din bagat ko dito, idi Lunes ti agsapa. Aywan, di magas mo piman. May salaang ti maibagak anak ko. Nasken abagbagaam ni bakit mo. Apay ka din nanang. Naidya ka mau, noan niya ti pinirmaan da iti ayan da dilya. Pagsayaatan kunana, ngumjak amaw noan niya. Anya? Mabainak ngamin amang idiritso ken kwa na tama nga masaktan. Ibagam ken kwa na, ta saan basta-basta agpirma anak ko. Inton kwan o sarenda iti kalukwan dagita alistaan. Adda kanumat ti pinirmaan nyo iti ayan da Maridelia bakag. Ay nawaw, asino mat tinakadamagam iti day talakay? Saanan anapatag no asino tinakadamagak. Ti kayat ko amamuan, kat noan niya ti pinirmaan nyo. Basta pagsayaatan Anya pagsayatan? Asino ti mangtad? Diyak mo ni Maridelia. Mauray to. Di balik ta nagpalistak matan. Ay nabakag. Narigat ti kasta. Diyo amaw, ang magpirpirma kayaw. Anya ko matinarigat ijay. Kat saan tayo mat nga itrabahuan lakay. Libre day jay. Ti kayat ko asawain, saan anasaya at abasta agpalista ken agpirma kayo. No saranda ngay dagita alistaan iti kalukwan. Oh, di mairaman kayo ang nagpalista. Saan mat siguro lakay? Inton sumaruno, agpanunot ka pa'y iti maminribo. Sakbay nga agpalista ka, ken agpirma ka, bakit? Agsardeng kan. Irimrimidyok nga ron tapno makaraman tayo iti libre. Kasta pa'y laang matibagam. Ay, nawaw ka. Ay nawaw. Ananwan nyo dagita listaan tatang. Ay kita aglaang kuma. No asinaw, ken mano tinagpalista anak kaw. Imbagak met adiyo pakibibiyangan dagita. Apay akas jay. Anda dagiti karaman iti listaan. Ngamjak mat nakita nga imay da dito'y balay. Kas kumakan ni Sarya. Inlista dagiti kabagyan da. Anya? Ay, no diyo kaya ti agpalista o diyo pakibiyangan ti diskarte mi mo tatang. Dakas ti kastang aramid yaw. Kasanaw, no di da kaya ti agpalista. Isu nga road ada kami laengen tinangilista. Naimbag tanalakalaeng masurutan ti pirmada. Kwarta ti kasukat daytoy alistaan tatang namuyaw. Ay napaw. Pakaisag makan ti kastang aramidam anak kaw. Anya ngay ti update, Maridelia. Ay, awan pa'y nga rod mare. Ay, nawaw. Kunak man no may release adagos, Mari. Dua bulan tinapalabas nga mawan pay mo. Ay, nabayagan nga integ ko ti listaan kadagiti nakasarita kang aging gaita. Awan pa'y tinaawat ko at text da mare. Amangan mat no iskam gayam day jay. Ay, hindi ka mo mare. Amangan no pudno ti ibagbaga ti asawak kan ti katugangak. Amangan kit din no inusar dalaeng tinagan kan pirma tayo. Ay, kasta mo laang ti kanayon nga ibaga ni tatang kanyak mare. No daduma, madanagan ako angam. Awanon ati maaramida. Tana ited kumutun ti listaan. Makitam day ta, bakit? 2 bulan ng tinapalabas. Amangan no sumangpet tula kay. Kaano ngay? Ay na, no siyak tida kayo. Di yung namnamaan nga adda pa'y mauray yo. Tano adda? Oh, in-release da kuman .
Saan tayo mo't nga mo no anya tinapasamak? Ang mga no delayed laang. Huston, bakit? Di kay mang namnama iti kakasta palistada. Manuabulan ng tinapalabas. Negatibo mat amin ti ibagbagam. Negatibo, ngampod numat. Inton sumarano, di kay basta agpirpirma. San aga puta pagsayatan ako nada? Agpirma kayo matime. Anyat amo tayo. Amangan no ti ibagbagada a pagsayatan yaw, kat pakaisagmakan nyo gayam. Ada ka din Delia, buyet. Awan ti anak kau, nagpasintraw, apay kaday. Ada ka men tinakaibaga kanyak. Akaraman ka no tinagan kau itilistaan nga inigaman ti anak mau. Kaya't ko kumaasaludsudan ni Delia no pudnaw nga adanagan ko ijay. Nakita nga agpayso tinagan mau itinay di alistaan. Ah, andya! Day, sadak magta nagpalista ah. Ay, awan ang bukit dayta ah. Awan mo ang pinirmaak. Saludsudam ti manugang mau. Amangan no iso tinangisurat itinagan mau. Ay, na yan. Inraman nakpaykidigayam ti manugang kaun. Wala, tanam na maandang at da maawat da. Ang aging gaita, awan latamad. Daytan ti bagbagat. Nariga mo nga minti basta agpirma-pirma no di ka siguradaw iti pirpirmaam. Puno launay tanakunam. Kastamat laang ti imbagak iti anak kau. Ngam awan matdanggan na. Imay ni antim sarya dito'y balay itay. Apay ka no tatang? Imay na sinaludsawd, no pudnong adda tinagan na itilistaan. Kat, anyang itimbagayo. Adda, kunak ah. Tapod numat nga adda tinagan na itilistaan. Ay nawaw. Imbagayo ko mga awan ah. Hay, gulo man nun day tatang. Diyak nga rod kayat ti agulbawd. Kit kasano nga rodon day ta? Amangan no apaan na ni Mari Carmen amanugang na. Ay basuliwa. Apay ngamin nga ilis tayo tinagan na. No di naman kayat mairaman tinagan na. Naimbaglaang tanaranaan ka dito'y dalan, Mari Carmen. Apay ka di mare. Ay, po nga daman ti parikot, Mare. Parikot. Wen, Mare, napanti ka tugangam ije balay itay. Adda ka nung ngamin tinakaibagakin kwa na, nga adda nang ilista itinagan na. Anya? Ay, apo, daytoy mo tatang, imbaga na mo tipudno. Nukas na. Dakasakmanan iti katugangak. Awan lang arudan na awat ko. Mapadaksanak pa'y. Ay na, apo, pasensya kan, Mare. Kamalikmot laang dayjay, ah. No apay ngamin, nagrekrutak pay laang, ah. Ay, no amok laang akas to ti mapasamak. Diyak kuman imanugot. Sa anak kuman na nagpalista. Adda ka din bakit mau ijay balayo? Jomar, anak ko. Apay ni bakat ka, nanang? Namwa, ngayon lista na tinagan ko. Anya? Wine, isuti ko nada. Agraman ni uncle mo, aboyay. Nakita na kanumula ang tinagan ko, iti dayjay alistaan, apagsayaatan ngay bagbagada. Na yan ni bakat ka. Kumporme mo tang tiar aramidan na. Tapno, dubli siguro ti maawat na. Agaman niya ngay, aging gaita ka awam mag, ti pagsayaatan na sang kay bagada. Kasaritam to ti asawak nanang. Si kaman ti mangidiritso kan kwa na. Nuan niya tinaduktalam. Barang iso ti pagnakman na. Inayon mo kanumo tinagan ka, iti listaan ni Kumarim Adilia. Carmen na nakaw. Sorry nanang. Basol ko dayjay. Saan ka di ngayong bagakin ka iday? Ajak kayat ti agpalista, ha? Ay, sapay la ko mata mapakawanak nanang. Jak magustuhan ti kasta ngay naramid mawa. Ay, sana na maulit nanang. Rumbag lang! Pakaisag makam ti kasta nga aramidak. Inton maminsan,
Agpanunot ka, iti maminribaw. Saan nagaputa pagsayaatan, kunada kat agpalista, kan agpirma kayo mo adagusain. Wen nanang, ikarik, saanan ang maulit ti kastoy ang napasamak. At damanan imay nagreklamaw dito'y balay itay. Ala, nag-text na kanyak tatang. Ay, nagkidawak mo't laangan iti pamakawan kadakwada. Basol ko ngamin dayjay. Basol yu amin. Uray ni Sarya. Sigurado ang kinasarita na mutan ti manugang na. Bareng ano di na pinagsasawan ti kumarik, tatang. Pagadalan yu day ta napasamak, anak ka. Un tatang, talaga sa ano na maulit. Ay, di kay agbalin nga utu-utaw inton sumarunaw. Saan agapaw tapagsayaatan ako nada? Ay, alisto kayo matan. Ano dagiti tattao aman ang gundaway ita panawag. Un tatang, manipod ita. Agpanunot kami na naimbag. Sakbay nga agpalista ken agpirma kami. Amo mari, kasta unay ti danag ko, hindi kinasarita nak ni nanang. Kan, di na kainungtan, mare. Marik naklata makaungot kabayatan ti panagsarsarita mi. Basol ko makidipi man mari. Wala, mare, pasensya kan wan. Nairaman ka pa yan. Adamat lang basol ko mari. Tasyak mo tinang isurat itinagan mi. Ay, naglawag alinuko da tayo mari. Inosar dalaang tinagan ken perma tayo. Nupay kasta, ag-move on tayon mari. Sa bagay, amare, husto ka. Manuabulan mo na nagururay tayo. Agbalin laangan nga adal kada tayo. Tapno inton sumaruno, santay nga agbalin nga uto-uto. Uwan, mare, inton sumarunaw, saan tayon nga agpaloko? Ay, nawaw! Sakbay nga agpirma ka, basaampay no anya ti pirpirmaam. Agbalin ka nga alerto, tapno di ka maloko. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.